Oni koji žive na Trešnjevci dobro znaju da je ovaj kvart najljepši upravo u proljeće, a da bi izgledao oku još ugodniji, za to se pobrinula jedna mlada umjetnica. Sve što treba su bicikl, kist i boje. Inspiracija nam je u ovom prostoru bila zajedno u dogovoru sa klijentima. Oni su htjeli nešto da bude slatko, pošto je slastičarna u pitanju, tako da sam dobila isto potpunu slobodu, ali opet dobila sam i neke natuknice. Uvažavajući cjelokupno uređenje prostora kojim dominiraju lusteri s daškom romantike, zidovi su oslikani u francuskom stilu. Tu sam koristila čak i neke prirodne materijale koje smo stavili, od mašnica slatkih do malih cirkona, do figurica nekih i tako, samo da postignemo što više sitnih detalja. Namjera je bila da promatrač, dok uživa u slasticama, ujedno istražuje prostor oko sebe i uvijek pronalazi nešto novo. Sam stil bazira se na ilustraciji, to je neki modern stil koji bi ja rekla sve više primamljiv gledatelju, zato što na taj način nekim grafičkim, linijskim pokretima kista dobivamo jednostavne pokrete i na taj način zanimljivo i elegantno izgleda i slatko. Razigrani detalji i nježne pastelne nijanse zrače pozitivnom energijom i baš kao i čokolada popravljaju raspoloženje. U prostoru se nalaze još i poruke koje, kada dolaze gledatelji, oni pročitaju i vide se zainteresirani u tome i na taj način oni su ispunjeni samim prostorom i možda uzmu još kolač više. Ova ljupka stanovnica Trešnjevke odvela nas je na još jedno mjesto u kvartu i ovdje je dobila slobodne ruke. Izbor je bio retro stil uz suhe poteze kista, a rezultat prepoznatljiv vizualni identitet lanca lokala. Mišljenja sam bio da te kvartovske lokale sa nekim interijerom i unutarnjim uređenjem treba približiti kvartovskim ljudima da se osjećaju ugodno, ljudima koji uđu unutra u te prostore osjećaju jedan kućni ambijent. Oslikavanje zidova je zabavan, ali i zahtjevan posao, koji traži poznavanje osnovnih slikarskih načela. Ja uvijek pazim na to da bude sve u likovnim pravilima, pazeći na likovne elemente i kompozicijska načela, da to sve valja, kako spada. I najljepše mi je od svega, kad dobim pohvale od strane mojih profesora na fakultetu koji su mi dali dobra znanja za sam početak i rad moj. Ova zidna umjetnost najbolje pokazuje da za oživljavanje prostora nije potreban čarobni štapić, dovoljan je tek samo kist.